گدان ٹی وی چارو کنا میں مہرانی درود سر باتا شرف مندش مار جگہ ہر کجا چھ زندمان وشبا مرچی مگ اپکنا اور ماگے حوالے اور ماگے مارکیٹنگ کے حوالے کوہنے دورا اور ماگے مارکیٹنگ کجا کجا شوتا کہ میں ما زمانہ کے پسو پیرک بوتگا آئے مچ کشتا اور کشتو کے شہری کرتا ہوشتر ہرانی سرا ایشا ہوتی تجارت یا کہ ہمیں کاروبار سرا اور ماگا یک دومی جگہ ہم ورتگا پتہ کم کم کی گاڑی آتا بلے نو ڈیجیٹل زمانہ گئے نو سوشل میڈیا دوریں نو جدید دوریں نو ہما کوہنے طریقہ کار چون لوگ کے شیپ دیکھ بو گئیں ہرما کے جند چنچو کوالٹیاں اور ہما ہرما کے ہنی مرچی باندھا دنیا میں ہرما کے تہا کہ ہوتی ہما پروڈکشن ہر چیز کی آئی پیداوار کے ہستا ہما پیداوار انسرا آن نوکیں رنگا نوکیں جدیدیں طرز و طریقہ ہاں پیکنگ کرنے گئے اور مارکیٹنگ کرنے گئے دنیا تار گئیں انچوش کے کوہنے زمانے کا ہارک کی شکلہ سیف کرنے بوتگا مدر شکلہ سیف کرنے بوتگا یا کہ دیکھ بعضیں یک دو لاستی چیز بوتگا کہ کہربا اور یک دو اور ماگا نسل بوتا ہے کہ ہمایاں نظر تا سیو کرتے ہیں باقی آدھگا اور ماگ کے فرض کر ربعی ہیں یا کہ جان سو رہے ہیں ایدھگا کیا چیز ہستا آیا نا ہما فریش تازہ دورنا تک آیا کار داتا چھو تو بعد آپ زوال بوتا نہ ٹرانسپورٹ بوتا نہ کہ دیگا کولڈ اسٹوریج بوتا بلے مرچی باندھا درہائیں چیز ہستا مرچی باندھا نو کے ذہن ہو ہتا مرچی باندھا مردمانی جند ہو اپڈیٹنگ ہوئے دیگا دنیا ہوں سکیں ہمیں ہرماگ چھتر طریقہ ہانی تہا دیکھا نوکیں شیپا برک بو گئیں ہمیں ہرما گارا چھ وڑا سیف کنک بو گئیں اور ہمیں ہرما کے تہا چھ شرم برانڈے جوڑ کرنے کے واسطہ شن چونے کوالٹی دے گا چوش کے فرض کا حلوہ شکلہ یا کہ دیکھا باتیں طریقہ کاراں کہ ہرما گارا دیگا رنگا نیتا شیف کنک اور مارکیٹنگ کرنے کے حوالے اور پس دومی فارمرز آنا کسان آنا چہ حد تک فائدہ گر سکیں پیشہ اور انو نے دور نہ کمپیئر کرنا بلے مرچی میں مہمان بانک شبان حنیف کے وقت سوشل ورکروں واسطے اور ہرما کے حوالے کار کرنے گئے اور ہرما گرا جدید بزنوں کے طرز تہا سیف کنگ اور مارکیٹنگ کنگ دنیا دی میں آرگے ہاترا آئینی جوہد اور آئینی کار اور آئینی ہمیں کار کے کنگا اشانی بارے مادگوارا سرپتی زورا اور گپ کنا کے اور ماگے نوکیں شیپ ایک نوکیں رنگا ایک مرچی کے دورا چھ وڑا سیف کنا بو دیں اور مارکیٹنگ کے حوالے چھ وڑا بو اور سوشل میڈیا چھ حد تک کار دے گئے پا بلوچ کسانا بلوچ زالبولاں کی مرچی باندھا ہر وحدہ کارانا زالبولاں کرتے گا تو ہمیں زالبولاں چے فائدہ دے گئے اور ہمیں محنت کشاں یا کہ ہمیں مردموں کے مچاں آئین چے فائدہ دے گئے گڑبیا دیوانا دیما بریں دروتا دربات بانک درسن ساری ماترا گدان پوڈکاسٹ وشات کنا تئی لک لک منت کہ تمہارا وحدہ تو شرف دا تو میں مرچی گدان جوائن کو وشات ہے وشنام باتیں دو تدرحبات مراگش دور سے چاروں کم میں نے مگا چھے ما باز دلے جہلان کیا گو منت وارا واجہ شمس کے آئی مارا مرچی شرف دا تو ادھا ننداریں کہ ارماغ اور پنجگور بابتا چھے گپا چھے حال ہے والا امی چھو مزانا مشمع تک ایشنا برسینا منت وار جی واجہ شمس منت وارا شما مارا وشی بو تو چونکہ شما کاریاں چیں کہ شما پنجگورتا بیادہ یک کش کی جانی آدم یہ کارا کنا گئے اور دومی پدا پنجگورتا یہ کار پیسرا نبوتا مطلب یک کو دو ٹرائی بزنس کمپنیاں کرتے گئے اسٹوریج پچکو پر دیگا کار بندے دیگا کارانی واسطہ کار بندے بوتا بلے پراپر طریقے اور ماگے مارکیٹنگ کے حوالے اور ماگے کار بندے گئے اور اشن سیف کرنے گئے اشن بزنس تار گئے ہمیں جو ستان لاتے ہیں کہ پنجگور حوالے پنجگور تا بلکہ مکران تا ہمیں ہرماگے کے ہستے ہیں اشر چون مارکیٹنگ کرنا بلے بشیش ساری درسن چے ساری تو ہوتی جندے بابتا اور ہوتی ہمیں کار ہے بابتا میں چاروں کا گشت کرت کرنا کہ شو کوئی پلیٹ فارم سر کارا اور شے مول و مراد چیئیں بندہ تا ہوتی جی 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 من استو شبانہ انیپ اور من پنجگورہ تعلق داری منی جندہ ایز اے کار اسٹارٹ کرتا 2009 ایز اے سوشل ورکر اور سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہوں سوشل ورکر اور ایکٹیوسٹ تہا منی کار بتا کہ ماں ایجوکیشن اور التے تا سکواز کار کرتا ایجوکیشن اور التا من 2021 آہتا ہوں ایف اے او اگونا کار اسٹارٹ کرتا جو کہ ایگریکلچر ارموتی زورتا اور ایگریکلچر تا کار کرتا ایگریکلچر تہا کارے کنگا گو منا یک احساسی بوتا واتی پنجگورے ہرماگے بزگیے ما یک عہد وتی تداشتا کہ ما وتی پنجگورے ہرماگارا درکنی اور آرما ڈنا بنی
लेकिन मनी आ है दी ఒక్క मनी गुना बुता और मनी जिंदा अमाय के चामचस कुर्ता मतलब पैदाइशी माँ उर्मागा कश्त के शारा इशर मा गंदा गाहा भले इशी के माँ इशी मार्केटिंग वगैरह चीज नजान था कोल्ड स्टोर न बुता में किर्रा और आयना जो मैं गुशंत की बल्लुक मन दादी और मनी नानी आ बुत्तंग आयना जमा कुर्तंगा और आयना छु 10 लगाशे पेशा में पादेस रे हम्म गूनी आठ वाला गूनी बूरा वाला गूनी हमाइन था मेता इर कुर्तगा आय अम्मरे ಈ समझाइन था कि अम्मा नु योर मागा स्टोर कनगा जब अम्मा इवड़े इरशकना गुण पूरा साला खराब ना बन सेफ बांग सिर्फ ये दो चीज बूता जी हाँ आसे बूतगा भले आयची बात के पदा अम्मा अन्नूनी दौरे तुका तगा अन्नूनी दौरा गंदगा डिजिटल दौरा गंदगा हाँ और सोशल मीडिया छूत के अम्मा अन्नू बैठे बैठे मतलब निश्ता अम्मा दूमी कंट्री आ रहा विद इन सेकंड दिस कना के अच्छी कार कनगा हाँ तो अम्मे तो एक सोची के हाया इकारा मम बेकनी ई लिहाजा इकारा म कुर्त कनी भले के मनी के रावड़ा टूमी पैमाना या मशीनरी ने या दिग चीजें ने लेकिन माँ इशरा ई ऐसा बड़ा सेफ कुर्त कनी और इशर दीमा चलाइत कनी तो अच्छे बाजें मर्दम हस्तन के जैसा वाजा मोहम्मद जानी और बाकी वाजा सगीरी और अनुज कारखाना हाँ वाजा नसीर अहमदी ई और मागे सर सकबास कारखाना हाँ और ईशा वती चिंदे कसानी कोल्ड स्टोर पचकुर्ता कोल्ड स्टोर बाद पदा एग्रीकल्चर एक कोल्ड स्टोर अस्ती और देखिए कि इमारत वाले कोल्ड स्टोर इदा था ये पंजगुरा हैं ई दोनों बाज शर्म ये जी कोल्ड स्टोरेज पंजगुरा है आस्थान नो जी पंचकुराई आस्था और फंक्शनल गुड एग्रीकल्चर वती बनाई न गाय फंक्शनल नहीं बाकी फंक्शनल और एसपीओ जो कारखाना गाय एसपीओ भी यक दो मर्दमारा एज अ ग्रांट तोरा दाता आयनी भी फंक्शनल आ भी चला गा हाँ और दुमी दिगा माँ गप्पा ई वस्ता गोशगा हाँ कि माँ वती जिंदे और माँ का मतलब शुमा गोशगा इतने केशिया चून दिन रोई कना और को जाबना अन्य और माँ प्लेटफॉर्म है का ई कुछ हम प्लेटफॉर्म है सरकार आई अच्छा मैं प्लेटफॉर्म इशी की मन अमाग अप्पा जनगायतम की मतलब मा यक अहद दी जुरता वादा कुर्ता के और मा गदीमा बनी अवादा मनी ई वड़ा बगुशी केल्ला का शायद गोश दाश यकीनन गोश दाश की आईटीसी सारिया कारखाना गायता ग्रास प्रोजेक्ट सरा आईटीसी समेडा एफएओ और एसपीओ इधर कारखाना गायता मर्जिंग आईटीसी ये एक मतलब अच्छी तरह कम विपक्ष में कम में लगते प्राइमरी जो था ताकि में जी सरपदवा आईटीसी जी एक एनजीओ टाइप है चीज़ें के जी कारखाने गए एनजीओ टाइप चीजें और यूएनए गुड यूएनए अनु आईटीसी इदुर्सी नाना गोश्त के अवला मा एनजीओ जाना प्रोजेक्ट दाता आयन चलाइन तगा लेकिन अनु आईटीसी ई गोशगाइन के मा शुमा फार्मर्स आना जूरी 4-5 फार्मर्स ब्याई और आई तहा शुमा बाकी होती फार्मर्स आना बुजूरे वत बेरे वत होती कारा बेखनी दीमा बेबरेते तो एक प्लेटफॉर्म में जोड़ करता प्लेटफॉर्म हमें पूरा ओवरऑल बलूचिस्तान है कि पूरा ओवरऑल बलूचिस्तान है तो सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट था 10 दही डिस्ट्रिक्ट हाँ था यकी मनी डिस्ट्रिक्ट जो कि पंचकूर है आई तम वुमेन विंग लिंकेजेस कारखाना गाँव के मनी अमिचो वुमेन फार्मर्स लेकिन आयना नाम नेस्ते डन्ना आयना एच नाम नेस्ते नाम गिरग नबी पर्चे की अम्मे हार्वेस्टिंग अच्छी बाद अमी चुकारा और मागे अदुर्सिना न जन्यादम कनगा हाँ ग्रेडिंग स्वेटिंग पैकिंग पैकेजिंग मरचाना जो बुआ गए मिशना टोटल जन्यादम कनगा हाँ और जन्यादम ही पदामा मर्दिन था मार्केट बारती लेकिन इकार अनु हमें वड़ा कनेगी मारा के जन्यादम वत की कारा कनगे जन्यादम वत फार्मर्स भी अस्ता आ वती जिंदे उर्मागा वत मार्केटिंग बेकना इसी मार्केटिंग कनागाची सारी ई कारारा 2 साले माने स्टार्ट करता 2 साल स्टार्ट करता 2 साल स्टार्ट कनागेशी की माँ एज अ ट्रेडर्स पंचगुरिता कार कनागाव टन्नानी साबा अम्मा कार करता तो कसी की लूटी वर्चुअल मार्केटिंग के थ्रू कि अम्मा होती स्टेटस वगैरह दाता कसी दिस्ता तो आइन लोटाइन था अम्मा पदाइन वस्ता अम्मा वड़ा हर जगह रादा था
اچھا پنجگوره هرما گانی تاما یونیک این چیز چیه که مطلب شما یا مارکیٹنگ تحت دیما برت کرد کنی یا ایشی چون کارمرز کرد کنی اور ایشی چی عبید مرچی باندا چوش که پیشه ایشی که هرما گانا بکول تایا که مطلب اما کپو جوڑ کرتا ہے یا کہ امبی جی کرتا ہے شیرگن تو کرتا ہے ہرما کے زندہ رسیف کو بل منو جدید زمانہ ہے ٹیکنالوجی ہیں بعض چیز ہستا ہے اسٹوریج ہستا گوڑا شبی ہرما گا چی ہاں دیگا چیز فرض کچو کہ چاکلیٹ یا کہ حلوہ یہ دیگه چیز دو جوستا یک جیم شما کار جی چی جی مطلب یک کشه ہرما گا چی دیگه چیز چون جوڑ کرنے گا یک دومی پنجگوره می ہرما گا تمام منفردیت تے گوشه یا یونیک کی گوشه ہما چیز چی کہ جی شما جی مارکیٹ آئی تها اشار کارمرز کرنے اگر که یاره تو منفرد یا یونیک بگوشه منی خیال هم مزاتی پنجگور مزاتیه چی باقی در اور ما ختم اور ما اگر یہ چیزیں بگوشی یا کوالٹی حوالہ ہم بگوشی اول و اجوا چی کوالٹی کس برزا شد کرت نکا اجوا اور ما کے کوالٹی چی بعد پنجگور موزاتی اور پنجگور شی موزاتی بعد پدا کی پنجگور ہرچی کی ارماغ ہستا ارماغ گنا مطلب پنجگور تہا نو مطلب پیٹ کنی 72 چی ابب ورائٹی ہستے لیکن 72 چی ابب ورائٹی چی آئی اعلی کوالٹی والا جو ارماغی مزاتی اور شی مزاتی انو انٹرنیشنل اسٹالے کے لگے تگت انٹرنیشنل اسٹالے تہا آگو شگائے تھا کہ 23 یعنی کہ 23 گرامہ مزاتی ارکسی کے ربو آئی انٹرنیشنلی ایوارڈ کٹے جو کہ پنجگوری واجہ کار کے رہا ہستت تو آئی یا امی چیز انامارا آو دا شیلڈرا انٹرنیشنلی شیلڈی آئی زور تگت اور آئی انامی کٹے تگت باقی دومی اگر ہم یہ چیزیں بگوشیں کہ پنجگوری جو مدر جو کہ صافر ہوگی نسر بنائی نگبی مدر انچو باز زبردست آئی ٹیسٹ سک باز وشیں اور دونیشیں کہ آئی اسپیشلی آرہ جو باز مردم دیسی گی وشی موشن نے صافر ہوگن اگو مدر جوڑ بھی اور مدر اکثر مدر آرہ پنجگوری مردم کہربا اور ماگے سر جوڑ کنا کہربا اور ماگ واحدیں اور ماگیں کہ کوانٹیٹی تا آئی اما جو برزے اوش سک باز با اور آئی دانا سک باز با دومیشی کہ کہربا اور ماگے تا شیرہ آپ سک بازیں تو کہربا اور ماگ زورا آئی شیرہ یعنی کہ آپا شیرہ گا کشاں تو آئی شیرہ گا پدا کہ کشاں پدا مزاتی اور ماگ زورا ڈبے تا کنا پدا شیرہ گا ماگ کنا پدا شرم نام دیا امبی نام دیا تو امبی ہاں جی امبی انو پروسیس اسٹارٹ بھی اور سردیاں ایر بھی جب سردی سے ماہ ایر بھی پدا اما بلوچی تاروشا روستا نو آئی رودگ والا جو شکل اب بہت خوبصورت بھی پرسے کہ امی جو شیرہ ہیں یہ آئی تا ہاما وڑ میکس بھی کہ چو یک براؤن کرسٹل یہ وڑا براؤن کرسٹل وڑا بنی اور ماں گنی سرکے اور آپ پتا ورکا باز وش بھی آئی ورک ساک باز وش بھی اور اسپیشلی میں پنجگور وردم آرگو دورو آئی آگو لسی ورم تو آرام موشن امبی اچھی بات مدر مگپا تھا مدر اچھی ماتا امبی تھا مدر ایشی کے مدرہ اما پدا الگ الگی شیپیتا نو یہ دورے تو کا آئی تا ہم ویلیو ایڈیشن کنگا ہاں ویلیو ایڈیشن ہم واسطہ کنگا ہاں کہ مدر اما زور گئے کسانی چاکلیٹ جوڑ کنگا ہاں تو آرا اما پدا بادام آئی تا مانگے جگہ ہاں اور اخروٹ اور کاجو اور باقی بادام اخروٹ کاجو ایشام مزورا گرینڈ کنا اور اسی سرا جنا دومیشی کی امی مضابطی جو استے مضابطی اما چشکنا آرا کشیاں آئی گڈا گا کشیاں آرا بادام مانگ کنا پدا مضابطی چو سبیر شیرہ دن تو آکے شیرہ دن پدا مجھے دینی کھوپڑا گرینڈ والا کھوپڑا درشتگی ایشارہ دیں ای باز مزیدار دیگه ایک باز ورشنگ اپی مطلب ایشارہ پیشا مانا زم تھا اور ماں گے گڈا گچے کافی جوڑ بھی آر گرینڈ کنا آئی کافی ہے باز مزیدار کافی ہے اچھا جوان ہاں یہ یہ وشنگ میں پہ ویلیو اچھا یہ گپے وشنگ کہ میں موزاتی و کہربانی سر میں گپا ہے ما اکثر پنجگورے گپ کرتا ہے کہ میں پیرینا در شہرانہ پور کرتا ہے کہربا یا موزاتیش کم جاتا بلے آنے ایک شرین جی جی ریزن یہ بوتا ہے کہ کہربا ایک کسی کے خراب نہ بھی جی خشکیوں کار جی کا بالکل ہور آر خراب نہ کا اور شاید شیرہ ہوں در کے نا
نو موزاتی جی ہاں مسئلہ ہے کہ موزاتی اگر یا کہ ربعی ہیں یا کہ ادھر چیز بازوں کے اور ماگستان کم کم بشام دور نہیں دور اور اکثر زیادہ بھی بوتا تو جی ایشان گو ای سڑاں خراب بائیں ایشا باں نی مرچی باندہ بالکل موزاتی رجحان ہے گوڑا مردم گیشتر کشگا یا او دا موزاتی مچ مردم اشارہ سک باز کے شگہ ہاں اور امے جو ہستے پنجگور زیادہ تر مطلب میں کاشت جو ہستے ارما گے گی لیکن منی تا یا چیز باز مطلب باز منوشی بود کہ من جب یک وحدے کہ جعفر آباد شتو دیر اللہ یارا تو آو دا مطلب ٹوٹلی فارمرز دانے سرا کار کن گئے تھا گندوں میں سرا نا سب کا مزنے ایک کڑا تھا شن کرا صرف گندوں آتا تو آو دا میں ایک سوچ یا کب تو کہ من فارمرز آنا وتی نہیں مگر چی والنٹیرلی یا کروچ جمع کرتا مائی فارمرز آنا کو شمع کرا گرمیاں ہم بھی بیتے چکو بھی بیتے فروٹ تہا باقی بازیں دا چیزیں بود کرت کنا امی ما ای چیز پنجگورہ دیستگت ای چیز در ما اودائنا سوچدا نا منگو شما ای ڈگارانی سائیڈ آواتی فروٹانا بکشی نیاما دانا بکشی نیاما برنجا بکشی چیز ختم مکنے پرچہ میں پنجگورے فارمرز آئینتا یہ سوچ باز وشی نہیں بودتا من دیستا بزا میں شکسانی ہے گندگا اور میں نے سوچ ہمیں بودتا کہ شاید ڈگارانی سائیڈ مچ کے شاں مچ اور ماگ اور درمیان پدا دیگے کراپ ٹکارا تو ہمیں پنجگورے تا اکثر ہمیں وڑے ٹوٹلی سائیڈ ہمیں چوئے کڑم پورا ارد گرد مچ نیاما گوڑا پتا دیگا کراپ ٹکنا یا اما گوشنے کاہی اما گوشنا او پسانا اس دینتے پوستو ای تو میں بڑی چیز بھی کشان گو نا جی ہاں تو اس پوست کے شام پرچکے اس پوستارا شریں اماؤنٹی مانی اور پیشہ دان شریں چیئے بتا جب ماں کسان بتا گا نو دانی کنائی نو سبزی سر زیادہ آئیں زور داتا اور دیگا پکھی جو موشن کپاس کاٹن سرائیں ہوتا تھا اور منا انچو باز وشی ہوتا نو آئی ٹی سی جب مارا مارکیٹنگ اور لنکیجز واسطہ لاہور تک برتا کہ شما برے وقت مارکیٹانا بیچاری وتی جندے مالا وتی جندے سامان وات مارکیٹ بکنی وات ڈیل بکنی وتی لنکیجز جوڑ بکنی آئی ٹی سی میں باز بنتوارو بلائیں کاریا یم آسان کو مطلب لہتی ہفتے ساری من لاہور شتگت ہوں یہ مارکیٹنگ اور لنکیجز واسطہ تو آو دا منا انچی باز وشی بود کہ بار گوشہ گایا تھا کہ جو بلوچستانی کاٹنے جو پکی ہیں باز پیوری اور اعلیٰ کوالٹی پکی پورے مطلب پاکستانی تاچی بلوچستانی کی تو لوگ گوشہ گئے تھے کہ میں ارچی کس کے کارکنوں کا فارمرز ہیں کہ میں ارما کے حوالے زالبو نہ جانی آدم کار آئے نا چونہ پیتھرا جی ایک کار کے جیسا مدر جوڑ کرنا یہ کہ ان بیانی ایشا ہوں میں ماسو واللوکاں ایشا کرتا ہوں بلے نون چونکہ ایک جی شرعی طریقے بوگا ہیں ایک جدید جی طریقہ ہے ایک نوکتر طریقہ ہے گوڑا ای فارمر زالبو تاہنا ہرما کے سرکار ہیں یا کہ چونکہ کرپاس و ایشا تو نام کہتا ہے ادھگے جاگے ہوں یعنی شین کنٹریبیوشن حق ہوں نا من دراصل نور ماگ سرگا پاو کپاس سے تہائشن کنٹریبیوشن ہستے پر چکے آئی صاف کنا گو برابر کنا گو بندہ گو شنی راد آیا اور ماگ تا منی جندہ سک زیادہ نور ماگ سر کار زورتا کہ ہمیں فارمرز اور ماگے کارے تہا ساک باز کونا ہمیں آمین بھی برزا چی کہ اور ماگا چنا عمودا ڈگار تچو تھگردانی سرئی رشکنا گوڑا شاہ یچی بعد جنی آدم زورا اما سرمپگ سرگار گوشنا کلاہارا سرمپگ درکنا آئی گڈگا کشارا صاف کنا آئی تہا کہ جو ارچی کی خرابی مٹیریل مطلب خرابی اور ماگا آئینا کشاں لگ کنا آئینا صاف کنا اور بازی موزاتی تہا بازی اور ماگ ہنچی ہستے ہیں کہ آئینا موشن کلونٹ مطلب تنگیست کا فل اور ماگ نکتا کلونٹانا الگ کنا پدا ای کلونٹانا بھی ایک شکلیت کارا انچ دورش نہ دیا متوتی جنی آدم ہی دونی کارن کنا گاہاں جنی آدم اکلونٹانا زورن کپ کنا اور آئی گڈا کا کشاں پدارا یک بندی کے تمان کنا آرا برزا ٹنگا برزا ٹنگا کے آرا گوات بھی لگی آرا روچ بھی لگی اوشک بھی جب اوشک بھی تو جہلا کے پدیشی نام بھی کپو
Kapow. Mozati sobre ishi nampi lad. Ipada lade Oh. warak chumashi. De kamo to na waja sham subuzu chuti kitu air ka iti dry fruit ao iti gojna Oh. chitra bachari na full iron de. आयरन भी इशना माने और पोटाशियम भी इशना माने और इशना कैल्शियम माने मैग्नीशियम माने होता है बिल्कुल इधर बराबर है। तो मतलब मल्टीविटामिन है वो टैबलेट मवर शमशान जी की वर Hmm. और इसी के बाद पता जो कहरबा की इरकना कहरबा है तभी अंची और मार्क बच्ची के जो कि आप पूरा और मार्क नहीं अजर्द कहरबा है जो कोलोंट भी अजर्दें शिकले तभी और कहरबा इरकना जर्दी शिकले तभी पदा कहरबा वाला हा मतलब जो कि हमें मुजाब्ती यार न्यामाची कटकनाना जो Hmm. गोली सड़ गोली यार लाड गोशा पर कहरबा वाला जर्दी नहीं आरा ई बढ़िया मतलब लंबाई दराजी कटे जना आई गड्ढे कशा आरा थापा दिया चुजा गया आरा चो बंदी के तमन्ना कना आरा जहला चो तापा दिया और जहला क्या तापा दिया स्पेशली तगड़ देसर तापा दिया आरा मुशो तगड़ आ तगड़ पदा पीछे सर gwapagbi आम्ही पीछे सर जुड़बी आ तगड़ देसर पदा इशे तापा दे तो आई नाम भी कप्पो आ भी Hmm. बाज वशबी और आई तहा पदा इनका ज्यादा के जो कहरबा जिंदे शीरक के जो शिरकिन भी इंचुशी आम्ही कप्पू शिरकिन नबी इस हक वशबी थे वरगा मरचाना पदा ई कप्पुआ और हाँ देखिए गप्पी पदा वंकार गाँव आरक Arak आरक मैंने कुछ उस तक का करने गया तो तेरा हो. मैं ये कार्य ताश्त तो ना आरक यादत के आरक गोनिंगो आरक की वड़े की आरक की तहा सब्जो 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 हलीनियो और बूते के हाँ ता. हलीनियो अलीनी बूते. जी 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 सब्जुए और माग और अलीनी और माग सब्जुए आ और माग ना के फुल और माग बेबी आओ मतलब कोलोंटा. कि कुलोंटे और अलीनी अलीनी पता सक देर और माग भी अब अलीनी पता देर कहती है मतलब अलीनी नुकी पश्चा गई ना बाकी अम्मा Oh. आदिग्रानी आरवस्तिंग कुर्ता नु सब्जो और अलीनिया के जूरा इशिया मध्य लाहड ठुंगलू ये तहा लाहड़ दिया पदा लाहडाची बात पदा मैशा कशन तापा दिया ये अमदा उश्क भी और ये आरक जोड़वी जो कि आरक करा बाकी जुबान तक उसे छुआरा अक्सर निकाहनी टीम आरक कर देगा Hmm. मी आरक का तो ये आरक जुड़वी नु ये अम्मे दूर से जनियाता मनकारा ये अच्छे दिन निंदा सही. कर जो मदर जो करना ये 2 से 4 घंटा और मदर जब बनाए ना गब ये अंसा इन गुना चकर्रीनग नबी से 4 मरतो मतलब बेदम बारह गुशिया दम Oh. बारह शी अभी वस्ता तो मदर चो वास टेस्टी वशे कि Oh. साक वास मेहनत होती अच्छा ये दोन्ही जी हाँ कारण के कनगा हन्नी मतलब गुड़ा जी पेशे एक ज़माना यस्ता है कि दो चीज़ें मार्केटिंग तो एक कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट है मसला पेशे ही ना बुता एक की बुता स्टोरेज जी पंच गुरु निकली एक की स्टोरेज एटिव सरावना अस्ता पता कार बंतक नबू नामा स्टोरेज है पता नहीं ताहा ची बुता कि जी हमें तबलीगी मरकज़ कर रहा है एक्टिव में जोड़िश करते का बोले पता प्रॉपर बिल्कुल मार्केटिंग के हवाले कार नबू तैशी सरानु गुड़ा ओदे मर्दमानी या कि शुमे हमें के कार कन गए जनियादमा चाहे जी फार्मर था दुरा आनी चैलेंजेस जी छी अन्नु मुश्किलात मसला. असला में चैलेंजेस अंगा तक मंगुशिंग के ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग है असला और मैं पदा मन जो एक जनियाता में ऐसा बबूशी मैं मस्तरे चैलेंजेस के मतलब मारा लिंकेजेस कैपेसिटी बिल्ड कनाइनक बेबी और मैं मार्केटिंग कनाइनक बेबी और वैल्यू एडिशन कनाइनक बेबी और पंजूरे जो जनियादा हा हर गेसे तय जनियादा मानी ई कार बेबी गुड़ा मार्केटिंग के यात्रा चुशी के दुनिया मर्ची मान तो सोशल मीडिया कार बंद हो गए ये सोशल मीडिया थ्रू हर कार भी मर्ची सोशल मीडिया है गुड़ा शुमा जी जी सोशल मीडिया रचे हद तक कार बंद गए और शुमा रचे हद तक फायदा दाता सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया में होती है उसी के सक ज्यादा मकार नवस्ता सोशल मीडिया खारे जो बंदगी मनी सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस अच्छी यक्की दुनिया दिसता यक्की दुनिया को आले वाले कुर्ता हमें वास्ता आप मनाची पता और माग लूटाई ना कहाँ मनाची और माग लूटाने का मनी जिंदे अदन ईच और माग नहीं के मन देगेरी यार बेदी मम पदा लिंक को गुवती और माग कारोबार वाला मर्तों जो कि नसीर साहब हैं जो कि वाजा मोहम्मद जान साहब हैं ईशानी के रची ईशान कोल्ड स्टोर हस्ती और ईशन के और माँ कोल्ड स्टोर
اور باقی ہمیں جو ارچی کے باقی فارمرز ہیں یہ مطلب مرچانا رہ گئے کولڈ اسٹور وتی اور ماگن دے گئے امود ایر کنگا ہاں اور بعضی مردوں میں تو یہ چیز آتا اب لے لیکن ہما وتی حدہ تک آنا مارکیٹ کنگا ہاں نا زورگا او دا با کنگا او دا واجہ محمد جان زورگا وتی کولڈ اسٹور یہ رشکنگا ش کولڈ اسٹور بعد پدا گڑا منی ہونا کہ ماں کے انو لنکیجز وومن نے تہا گڑا کسی کے اگر منا چی لوٹی گڑا من پدا آئنا گوشی اپدا شموندا چی رادیاں اور اسی کے انو اما کیجین حساب کار کنگا نیا کیجین حساب صرف مدر اسر کار بوا گئے پرچہ کہ اگر کیا مدر ہے تو مدر اما بنائنا ہے ڈبے تک پیک کرنا اور شیشی چی علاوہ پتا کسی کے لوٹی شن رادیں اور دونی شی کے ٹکی مطلب آرا واجہ محمد جان نام داتا ٹھیکی امے گر کے مطلب سوغات روشن ٹھیکی اور امے یہ رسمی امے روایت تہاں کہ تو اگر کہ یک سٹھی یا دومی سٹھی شوتے ترا اللمی ہوتی مردمانی واسطہ چیزیں نہ چیزیں بھرگیں وہ خالی دس بالکل بھی رہے گی نہیں تو اگر یہ جو بنے تھا نا جو ٹکی حساب بنے تھا شی نام ٹکی باز واشیں اور ایشر پتہ چاکلیٹ کوٹڈ دا تھا پدا ایک اور ریزنیبل پرائز تھا ہاں ان کا سب بند ایک پلاسٹک کی تھا پیکنگ سب خوبصورت سب واشیں اور ریزنیبل پرائز ہے اور تو کدی بھی جاگا یا شو تھے وہ تو واجہ محمد جان کے رائٹ کرا یہ چیزیں زورے برے او دبرے دے کہ آ اور ماگے تہا شکلے تہا یک چاکلیٹ نما اور ماگے چاکلیٹ گوشک بھی اور پتہ ٹھیکی جو منگوشی نا من پتہ وشی بھی کہ من جب دیگه سٹیاں رہی نہیں منگوشی ہمیں ٹھیکی مطلب بھی ہمیں پنجور ہوگا تھی جی وانک ما گپا تھا کہ پنجگور اور ما کے حوالے کہ مارکیٹنگ کے حوالے پیش زمانہ کا اچھوش کے توشت کے انگ تک ٹرانسپورٹ نہیں مسئلہ ہیں پساری ہے یک جستی وشیں کہ گوڑا جی ان پیشترا امی اور ماں کے بوتے گتا کہربائی شکلہ پاتا نہیں تشوتے گتا یا ڈبین شکلہ زیادہ تر کراچی تک شوتے گتا امود بھا بوتے گتا ہرچ ریٹی پدا سرکار بستے یا امود مردوں بستے شو خاصے نے آدھی نہیں استتی نون چونکہ ماڈرن زمانہ گئے جدید ہیں اسٹوریج بھی ہستا مختلف ہیں برانڈ مختلف ہیں کوالٹی ہیں شو جوڑش کرنے گئی گوڑا اور ماں شو جی پنجگور ڈن کجا رہ گئیں یک جستے ویشیں اور دومی اگاں کسے ارا ضرورت بھی گوڑا آگوں کے کنٹیکٹ پہ کہاں کمپنی یارا مردم یارا اچھے طور رابطہ کرت کہاں جی ہاں اور مرچانا اول وہ اشی کے اور ماں پیشہ کے شمال چگو کہ اما یک روگنی ڈبے تمام کرتا کہ آدھا تک را داتا گا ہاں کم و باز مطلب تا شاشی افتی ماہت رمضان یہ چیزیں سے بوتا گا نو دومی گا پیشن کہ ہم مامی اور ماں گارا کے چاکلیٹ شکلے تک آ رگا یا کپو یا ان بھی وہ پیسر بوتا گا بلے نو اشی کے اشانی جو شیلف لائف ہے آکمو زیادہ ہیں یہ واسطہ زیادہ ہیں کہ امی کرا کولڈ اسٹور استا کولڈ اسٹور انتہا ما امیشنا ایر کنگا ہاں باقی اور دیگر ٹرانسپورٹ مسئلہ شی کہ ماں گوشا میں گنا امیچو ٹرانسپورٹ بولتے ہیں کہ ہمیں وتھی کمپنیاں نہیں بولتے نا کہ ہم جو کسانی پیمانہ اس طرح انڈسٹریز مالنا گوشت کمپنی نا انڈسٹریز ان سرکار کنگا ہاں ادھا ہمارا مطلب امیچو بولتے کہ ایک ٹرانسپورٹ بولتے شمدہ چیزتے وہ کرتے نا دومی جاگے بیرا سیتی ننتے نو اگر کہ کسی میں کرا آرڈر دا کسی میں کرا لوٹی تو بلکانی حساب لوٹی تو اما گاڑی یار کنا نو کہ بلکانی حساب نہ لوٹی تو اما چوکنا پنچور چی کوئی ٹھیگو بس راشتے ہیں پرچے کہ ایش آش سے ہفت گھنٹے گی یا زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے گی اور بسائیں تا مرچانا ایسی ہستی پدا ای ٹائم اور ماگ برابر اور فریشی جب ادا کے رسینن نے نو اسلام آباد کی آرڈر دیا یا لاہور والا آرڈر دیا گوڑا پتا اما شا کوئٹہ بسانچی ایشان سوار کنا اسلام آباد اور لاہور راتا ہے انو اما ٹرانسپورٹ ای واسطہ ای ادھا تک کنگا ہاں اور ایشانا ان کا سرا دے گا تو اسی چی باقی چی گوشگا تا مارکیٹیبل کے اور دومی مطلب ٹرانسپورٹ اگر ماں گوشا میں کرنو امی وڑ ٹرانسپورٹ بھی کہ میں جندے ٹرانسپورٹ پہ مارکارو وڑ بلوٹی مرابدیں بلے آ ٹرانسپورٹ اما تا اسلام آباد لاہور کے جی مطلب 2 kg چوشن چیزا مارا عادت نکنا اور ہاں دے ای امی گنا لنک چونی بوگا ہاں چونی لوٹا گا ہاں میں موبائل نمبر آنسر میں فون نمبر آنسر لوٹا گا
और मारा फोन कना और फोन से मायनी आर्डर जूरा पदा मायनी आर्डर अमावड़ा है ना रातियां हाँ अगर कसी अरे कि बल्कि हिसाबा की सूरेगी भी अब बल्कि हिसाबा हमारा माँ ही सारी फोन बिका माँ ही सारी हमारा बुगुशी कि मारा इंचो बल्कि जरूरत है ताकि माँ आई हमारी चीजा ना एक मतलब यकजा बिकना बुलूटं कलेक्ट बिकना पदा आई वस्ता माई सारी अम्मा इंतजाम बिकना ट्रांसपोर्ट तक आरा शर्रें और आई मतलब दातगी मोहत्ता तक को शर्रें वड़िया आरा अमूद बिरिया और बेरसा ಶುಮಾವತಿ ಕಾರಣಿ ಹವಾಲೆ ಅನ್ನುಕ್ಕೆ ಬೂಗ ಎಕ್ಕೆಮಿ ಜಂಜಾಲಂಗೆಂದಗ ಕೂಡ ಕಮ್ಮು ಆವುಕೆ ವಾಹದಾನಿ ತಹ ಶುಮಾ ಚೂಂಗೆದ್ದೆ ಪಂಜುಗುರು ಹೊರಮಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಿಂಚು ದೇಮಾರೋ कार हमें उड़ गवा और मागे मार्केट अगर अन्नू अम्मा वत के मतलब सारी अम्मे और माग मार्केट शुथा भले मार्केट छून शुथा दरमियाना देगे कि अरे जो मुश्किल मेडल मैन यात्रा शम्मे फार्मर्स जुर्ता आई उश्तमा डन्ना बुर्ता अन्नू मकम सारी गप्पा तो कि आईटीसी हमारा एक ट्रेनिंग की दाता मार्केटिंग और लिंकेजेस सोच दाता आ मार्केटिंग की मुश्किल गुण लाहौर है आवदमना यक बाज मतलब चोमा गमगीन बुत्तों उदास बुत्तों के नावशी मनिता आठ के अम्मे मोजाती और मागारा ओदा जो अम्मे लोग कास्ट और मांगे जो कि यार माँ बिल्कुल मतलब एच मान न यारा आमा और माँ लाहौर दाऊद मोजाती नामे सरबा हुआ गए और अच्छा मोजाती जो मिडल मंजूरगा कुजा राय दे गए छे वड़ा राय दे गया आ चीजा तनगिसी माँ फार्मर्स वर सरपत न्या माराची कहाँ सूरंतेश हम कि मतलब पर्चे के मेकर तनगी सिगी ना हम मार्केटिंग और हमारा ट्रांसपोर्ट के हमें अस्ते में अद्दा आई कमी है पर्चे के हमें होरमाग जो या कुछ शर्रे कीमतिया वो एक शर्रे शिकलिया को एक शर्रे शेपिया को एक शर्रे पैकिंग किया माँ पुरजा रादत न करता मग जब शर्रे पैकिंग और पैकेजिंग ता न करता तो आया वती कीमत तारा दौड़ दाता बुता कीमती दौड़ दाता उनसे फायदा मार ना बुता इंचो फायदा नगुता तो आ मेडल में ना मैं और मागे सरची फायदा हाँ आ दौराना अन्नू आ दौरे तो हाँ मनी जो दादी अल्लाह जन्नत बबख्शे आया दो एटम आई बाज वश बुतगा और हमारे बाज दोस्त बुतगा अंगा तक मारा दोस्त लेकिन नू नू मारा बनाए नन्नू मा ना बनाए था भले इंशाल्लाह नू मनी चियन तहा मां बीगू मनी वैरायटी ता बाकी एटम इंते चीज मां बीगू आई ग्वन के शनै गुशम ग्वनारा चुपता अमाई थील कश्यता और उर्मागर पर अमाई था मिनथा और मागर जब Guampus मिनथा manikala goshtagantas na जी Guampus goshtagantas manikala ishra जी बिल्कुल पता इस तरह जब जो कसान कसाना लड्डू बनाए mana थे तो yaad ना hai आस o था और इसी तरह देखे कि जो दान गंदम मगोशन ने डगार सर गंदम जो सब्ज बुत्तगाना नु सब्ज बुत्तगा सब्ज गंदम आना जोता हमोदा आज रोक करता है शना पार्तगा पदेशन दृष्टगा पदेशना आरते चु शिकलेता आर्तगा पदा उर्मा गमिशी गुना मैंने था इशी गुना मैंने तक मुशी लड्डू ने जो मजा नहीं करता मतलब आ दौरान उन्हीं अंकल जी कोई चाहो आना का बुतगा और कराची आना का बुतगा इन वास्ता रहा था अब बाज ना बाज वशी उत्ता के मैं अदन रोजाना ऐसा और माँ गिरा और ये और माँ खराब नवा आ दौरान सिर्फ मनी अम्मा जी मना में सोच रहा था कि मगश्ता सच्चे और जोड़ करनी चाहिए वास्ते ये और माँ का चो जोड़ करने कुछ ये पता है खराब ना बा ये हमेशा ती अंकल जी के रहे बा हर नाना बाद आ कसानीन वरा इसी ची अमी का वरम पदा आ खराब नबी यानी कि हमेशा एरा आ यक बाज वशी वरगी बुत्ता वाकई आई टेस्ट अन्नु में दफा पैदा चीजी के अलावा अन्नु जी नोक के जो इसी वैल्यू एडिशन है मतलब इसी तरह कुकीज बिस्किट जोड़ कनगा हाँ बिस्किट जो मागे घी हांचू वशी की बिस्किट अलावा भी देखे किया अंचो आई तुका एडिशन पुस्तक छनाए दाले छनाए दाल और उर्माक बेगम जंगिए चुना ये तुरबत वाला बनाई ना तुरबत वाला अम्मा अम्मा मदर वती उर्माक गुशा आवती और गुशा चांगाल आ चांगाल तुका नान मान का ना मतलब चपाती है नान तीमी नान उठ का ना मांग करना अम्मा पदवती है अम्मा जब पंजगुरु वाला बनाई नन्ने अम्मा आरती मांग करना तो oh हमें चांगाल बड़ा पता दिगे एक ये बनाई था
هاي أمي أورماغاني تها چنا دال مان كرتغا لحد داتا مان كرتغا أورماغ بناين تغا فايشة چو گول گول پیسی كرتغا انچو وشات انچو مزیدارت اور نون کی دیگه کی ایڈیشن لیتے رو ساری ہونے کے ریسپی داتا گا ریسپی وڑا ہاتھ کے میری بسکٹ اور دال اور سوجی سوجی جوان کنگا اور بعض مردم مدر تها هم سوجی مان کا مدر پتا چو کرسپی بھی بھی ورگا ساکواش بھی سوجی والا پتا ایشا کہ میری بسکٹ سوجی اور ماں کے درسینا مان کنے شراما وڑا شیپ دیا کوکیز شیپ دیا بھی باز وشی یہ درسی ویلیو ایڈیشن نوشی تاتگا اور یہ ویلیو ایڈیشن آنی تحتا اما ایشنا باز گو یا کوشیا اور پیکنگ بھی مطلب آتا اما تک پیکنگ بھی رستا نو ہمارا یا کچی خوبصورت پیکنگ دیا گا اور اما اشرنو بوشی سرا مطلب وتی اسلام آباد لاہور اور آرچی کے سٹی وغیرہ استا اداما اشم بشری سر رادات کرنا اور مرچن ٹی سی ایس بھی ہستے اور باقی کی جو ہستا لیوپرڈ وغیرہ جو ٹی سی ایس شکلا ہاں یہ دور سننی گنا میں کار ہستے اور اما ایشا نہیں تروا پدا ارکس کے اما کسٹمر مارا آڈر تا مشن رادات شکن کے گورنمنٹ اور این جی اوز جو کار کنگا ہاں ایشن اس طرح گرانٹس دیا گیا آئینی گونا منی دس بندی ہمیشن کے صرف پنجپورا رامی چوشن مشینری پیدا کرنا گرائڈنگ سویٹنگ والا دور سے مشینری پیدا کا بس میں انو مشینری امی چو ودہ تک کہ امی فارمرز آنی حد دینے کی اما مشینری آنا بیگے رہنا ہمیں گونا ہمیں چھکی کومک کی مدد تے یا کہ مطلب لو نتروا مارا فیمیل زانا بدیاں کی ماوتی ای کارا شتر بکنا اور شتر دیما بے برنی پیکنگ مشین پیکیجنگ بھی دوسری چیز مارا بھی اے مشین نہ اگر کسٹمر بدای اور رائی تہا چی لون وغیرہ صورتا مارا دایگ بھی تاکہ اما تی کارا گو وشی سر بکنا اور اشرما ہر ملک کا بدیاں پسی کہ مزاتی انچی چیزیں کہ پیسر بھی گوشتگت کہ ہم نے مزاتی ہے تو پوٹاشیم بھی ہستے کیلشیم بھی ہستے میگنیشیم بھی ہستے جب یہ چیز دوسری ہستن تو نیوٹریشن واسطہ ہے بیسٹ ونڈوانی نیوٹریشن واسطہ ہے سرلیک وغیرہ واسطہ بیسٹ ہے تو اگر کیوڑے مشینری چیزیں بھی تھیں باقی ہمیں مارکیٹنگ بھی ہمیں لنکیجز جوڑ بے ہمیں مارکیٹنگ ہے تک ہم اشرا ہر سٹی مطلب پورے دنیا ہر کونے موتی اور ماگارا بورت دیکھنا اچ کے باقی نہیں اور ماگ میں تک پیدا کی اور آئندی رہے گا منت وارن محنت وارا دلے جوڑ لنکے